intambara izatwika, izasenya Indondo, igasenya Rurambo, igasenya Minembwe, tugasigara ahantu mu kanogo gato cyane bishoboka. Kandi ko iyo ntambara izasenya amazu, ikatwambura ibintu tutarigera tubona bikatubaho, kandi tukazakomanga ntitubone ubutabazi namba. Mu buryo Minembwe izaba isigaye ahantu ushobora kurasa isasu rirerire rikava ku itangiro rikagera ku iherezo rya Minembwe, abantu birunze muri ako kanogo tudafite ubutabazi n'uturengera. Dore ko igihe cyageze nyine Imana iduheza amakanika. Ariko nanone ico gihe Imana tubwira ngo ntabwo tuzabona ubutabazi, tuzakomanga ariko ntituzakingurirwa n'amahanga. Tuziyambaza abami ntibazadufasha, tuziyambaza abakomeye ntaco bazatumarira. Ariko iratubwira ngo ubutabazi bwacu buzava muri Noro, kandi Noro ico gihe yari igituje ifite amahoro menshi cyane hano bitekerezaga. Ndetse amufise mu audio mbere bampinduye nk'umusazi nimba ntibeshe. Imana tubwira ngo bazadufasha mu buryo bubiri. Iyo ntambara izaturuka muri Noro izazana uburemere bwinshi cyane, itume iyiwacu isa naho inyoshwe, abantu berekeza amaso muri Noro. Icya kabiri, ya ntambara muri Noro ntizaza ari igiheka, izaza ari intambara yo guhindura ubuyobozi buzaba buriho. N'ubu ndabivugana ngira ngo ndabisobanura. Si intambara yo guca mu gihugu, ni intambara yo gukuraho ubuyobozi buzaba buriho. Abantu babikurikirane neza, ndibwa ko biri muri record. Izabasha gufata Nord Kivu, ifate Sud Kivu, ishikemwe amashami abiri. Iri shami rizazamuka rifate Kisangani, iri rimanuka rije gufata Katanga yose. Nibigera muri Katanga hazaba intambara izabera muri Lualaba, niho hazabira intambara. Isura kandi aba aduya hunge, intambara izamuka igere ku yaca indege sha Lubumbashi. Niho azabasha kuresista gatoya, ariko azabasha gukoresha imbaraga zikomeye zo mu kirere. Ya ntambara ize kuvamwo, isi aduya tsindwe, ngo abantu abari bafite bwa buyobozi batsindwe. Intambara itizamugera muri Kinshasa ihindura ubuyobozi. Nuko ndabivugaho ndafite gutinya, nuko ibizo biraye biri bube. Si yo guca mu gihugu, ni intambara yo guhindura ubuyobozi. Imana tubwira ngo ico gihe izagera mu zindi ntara. Iwacu dufite amahoro menshi, amahoro yarakwireho ahantu hose, amahoro menshi ndetse yifuzwa n'abandi. Aho abandi yamibabaro n'amarira yacu bazayakikira bakayarera, natwe ico gihe mu bisodo gushima Imana. Kandi shima Imana ko azavukamo n'ubuzuse bwo gukorera Imana, gushima Imana bikoze. Sinzi ko nagerageje nahinya amagambo. Nukuvuga ngo nukuvuga ngo si intambara igarukira iwacu, ni intambara igiye gukoraho ubuyobozi. Babyemera abantu kujumva nyine bazabyemera kimwe no kubindi babyemeye byabaye.